Hello friends song fighting kesang tene Tripura Police Constable recruitment men women ni ketal rally ni date te rally ni venue ni notification alenai omongka ketal rally ni date te rally ni venue ni notification tei o notification norok Tripura Police website no norok naimano ang video ni description abo PDF na ready tei norok video ni description thanibo naimano fighting kesang full details na kisan alenai okay friends Tripura Police Constable recruitment ni bagai men women je physical measurement physical endurance test and document verification ni bagai ketal 8 district wise subdivision khagaina rally ni date rally ni venue ni ketal notification rujakha tango rally ni venue MBB College Ground College Tila Agartala West Tripura o venue no rally lajaknai tera district wise subdivision khagaina rally ni date jak tango Gumuti district ni subdivision khagari jak tango Udaipur subdivision ni main candidates roni bagai rally tongnai 10 November 2022 tai Amarpur and Korbuk subdivision ni main candidates roni bagai rally tongnai 11 November 2022 tai Udaipur Amarpur and Korbuk women candidates roni bagai 14 November 2022 tarikh no rally tongnai tai South Tripura district ni ke 15 tarikh ni simi 17 tarikh jotai rally tongnai Bilonia subdivision ni main candidates roni bagai 15 November tai Shanti Bazar and Sabrum subdivision ni main candidates roni bagai 16 November 2022 tarikh no rally lajaknai Bilonia Shanti Bazar and Sabrum subdivision ni women candidates roni bagai ke 17 November 2022 tarikh no rally lajaknai tai North Tripura district ni bagai rally lajak tongo 19 November ni simi 22 November jratini rally lajaknai North Tripura district ni ter subdivision khagari jak tongo tai norok bo subdivision ni kalai tai norok ni rally ni date nai no rally reni thangbai de tai Unakoti district ni ke 23 tarikh ni simi 25 tarikh jratini rally lajaknai subdivision khagari jak tongo Dolai Tripura ni bagai ke 28 tarikh ni simi 1 December 2022 tarikh jratini rally lajaknai subdivision khagari jak tongo tai norok ni subdivision nai no norok bo date kalaikha o date thangai ni norok MBB College Ground College Tila Agartala Tripura West o venue thangai ni norok rally ralai di Khwai Tripura ni bagai rally tongnai 3 December ni simi 6 December jratini rally lajaknai subdivision khagari jak tongo Sipai Jila district ni ke 7 December ni simi 9 December jratini rally lajaknai West Tripura ni bagai rally tongnai 12 December ni simi 17 December 2022 tarikh jatni rally lajaknai subdivision wise or der jak tongo tai norok bo subdivision ni kalaikha tai norok ni rally ni date nai no norok MBB College Ground College Tila Agartala Tripura West o venue thangai ni norok rally ma khainai tai reserve ni bagai der jakha 19 tarikh ke Gumuti South North district ni bagai 20 tarikh ke Unakoti Dolai tai Khwai district ni bagai 21 tarikh ke Sipai Jila West Tripura ni bagai West Tripura district candidates roni bagai na reserve jakka hinke friends norok nugui makhana Tripura Police Constable recruitment men women ni ketal rally ni date te rally ni venue ni notification o mohai ketal job ni notification aina bagai hastini jobs YouTube channel no subscribe khlai sabo khari te norok e channel ni bisingti na ketal job ni notification nugui manai।